témoigne cette envie de gagner, cette envie de participer avec ardent et allant aux Jeux Olympiques de 2020. Effectivement, l'Afrique a du potentiel. Hmm. L'Afrique a du potentiel pour pouvoir prendre part effectivement et de faire des podiums au niveau de Tokyo 2020 parce que c'est ce que nous avons en l'esprit. Et fort de tout ce qui précède un peu partout dans les multiples championnats dans le monde, nous Hmm. pensons que le niveau technique n'est pas regrettable en Afrique. Au Hmm. contraire, il y a une nette progression. Et on vive encore le comité d'organisation pour ces championnats, que tout puisse se passer comme tout a commencé, dans le calme de la sérénité, faisant preuve de l'esprit martial, Ouais. du respect de l'adversaire, du respect de tout le monde, tous les partenaires qui interviennent dans le mouvement sportif. Je Hmm. saisis également cette occasion non seulement pour vous remercier et saluer tous les téléspectateurs Oui. et de pouvoir encourager les parents à envoyer les enfants pratiquer du karaté parce que c'est à la base que les jeunes les entraîneurs pourront détecter des talents, pouvoir Hmm. les encadrer jusqu'au haut niveau afin d'assurer la relève et faire briller l'Afrique tout entière partout où les compétitions pourront s'organiser dans le monde entier. Je vous remercie. Ah, Monsieur Pascal, je vous remercie pour nous avoir accordé ce temps justement pour nous parler du karaté, de ce championnat du karaté qui est organisé ici au Rwanda. Et les portes sont toujours ouvertes. Bienvenue encore au Rwanda. Merci. Ah, merci. Merci. Haya, uwo ni Pascal twaganiraga umwe mu nzobere za karate akaba ari mu gihugu cya Kameruni atubwiraga uburyo abona aya marushanwa n'isomo abona bakwiye gukuramo tukaba tugenda twakira n'abandi bagenda basesenguzi muri rusange yagiye avuga yuko yishimira nivo u Rwanda rwakoze mu gutegura aya marushanwa akaba yavuze ko mu by'ukuri yabaye impressionné n'urwego rw'abakinnyi barimo uburyo barimo bitwaramo avuga ko hanini abarabu impamvu bari kuri nivo nziza no usanga baba barateguye kuva guhera hasi ari organisation iba imeze neza ugasanga kandi baba banafite n'abakinnyi n'amarushanwa atandukanye bituma bagenda bazamura nivo yabo nivo yabo igatuma nivo igenda izamuka kubera nyine amarushanwa atandukanye bagenda bakina mu by'ukuri akaba yavuze ati u Rwanda ni igihugu cyiza ni igihugu cyiza nanjye nahisemo ibintu rwose ikaze n'ikindi gihe imiryango iracyuguruye bakaza neza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aha rero ni abakinnyi ba Nigeria hano abafana babo bagenda bavuga ati komeza ushyiremo akabaraga ya Misiri hano akaba bagenda bamutsinda boro boro Nigeria akaba yagarutse aha rero ndi kumwe na Mwizerwa Dieudonné uyu nawe akaba ari umwe mu basifuzi b'uyu mukino reka nguhe ikaze bwana Dieudonné muri rusange uko wabonye nivo ya competition bagira ngo utubwire uko uyibona kugeza ubu ngubu murakoze cyane nk'uko mubivuze nitwa Mwizerwa Dieudonné nkaba ndi umusifuzi uhagarariye abandi hano mu Rwanda Divari Commission Chairman. Nivo y'abakinnyi n'abasifuzi n'abakoci iri hejuru cyane ukurikije n'andi marushanwa nyafurika twagiye tujyamo kuko ari umubare w'ibihugu byitabiriye ni byinshi kurusha izindi shampiyona zabayeho ari tekinike zarazamutse mwabonye ko nta makosa ahambaye arimo akomeye y'impanuka cyerekana ko umukino uri hejuru cyane kandi ku mpande zombi abantu bose bariteguye neza aha nagira ngo nkubaze wenda hari udukosa tumwe na tumwe twagiye tubona abasifuzi basifura amakosa ahanini wowe wagiye ubona kuva uyu mukino watangira ni amakosa mu ruhe rwego ni amakosa ameza ate aterwa n'iki murakoze cyane
kuva iri rushanwa ryatangira habaye ubundi muri karate habamo amakosa y'ubwoko bubiri. Hari kategori ya mbere hakaba na kategori ya kabiri. Kategori ya mbere ni amakosa aba akomeye cyane harimo za contact. Kategori ya kabiri ni amakosa asanzwe, kuba umukinnyi yasohoka hanze y'ikibuga, kuba yamufata mugenzi we, kuba yakwirukanka ahonga mugenzi we. Igishimishije ni uko amakosa yo muri kategori ya mbere ntabwo yabonetsemo cyane. Amenshi usanga ari angahe yoroheje yo muri kategori ya kabiri kandi yo nayasanzwe. Ikindi navuga nk'ejo ku munsi w'ejo, umunsi wa mbere w'irushanwa, ku mugoroba habayeho ikosa ryo muri kategori ya mbere rikomeye, ariyo ryatumye abantu benshi batabyumva kimwe. Nagira ngo mbone no gusobanura. Hari umukinnyi yari yatsinze, ageze hanze baramugarura, bahita bamwirukana. Nk'uko twavuga nko muri football ni carte rouge, ikarita y'umutuku. Dusobanura ahubwo kuri ririya kosa ry'abantu. Niyo mpamvu nagira ngo mara abantu amatsiko. Bamwe na n'ubu baracyavuga ngo abasifuzi baramurenganyije, abandi ngo nuko nta coach yari afite inyuma ye. Icyabiteye nk'uko mubizi karate yabaye umukino olympique. Bisaba mu mategeko bivuga yuko umukinnyi iyo agize ubwendisipline, yaba ari kiri mu kibuga cyangwa yasohotse hanze ariko akiri muri tournoi, umusifuzi aba ashobora kuba yamuhana, cyane cyane iyo akoze ikosa ritesha agaciro karate. Uriya mukinnyi rero uko byagenze, yari amaze gutsinda kuko atabyumvishaga, arangije akora geste kuri mugenzi we imutuka. Mujya mubona hari abakinnyi batukana, bamwe bakazamura nk'urutoki kuri mugenzi we musumba zose. Ubwo nawe niyo geste yakoze, kandi iyo geste ntabwo yemewe muri karate mu rwego rw'amategeko, cyane cyane ko karate ni umukino usaba discipline cyane. Hagati aho ngaho umukino murimo mureba ni hagati ya Lofty Giana wo mu gihugu cya Misiri bakina n'Umunyanigeriya Achama. Kugeza ubu ngubu Umunyamisiri akaba ari hejuru, amaze kumutsinda, akaba anamutsinze ku manota agera kuri 6. Yes. 6 bigaragara ko Umunyamisiri yagaragaje competition kuva kare ku y'urwego rukomeye. Yagaragaje competition ikomeye cyane, amaze gutsinda Achama, agenda mwinjirana mu buryo bw'ubwenge. Turacyakomeza ku byo bavugaga. Murakoze. Nibyo navugaga, niyo mpamvu bahise bamuhana, baramwirukana. Ko buriya iyo bakwirukanye bagwaye iryo bita shikaku, bivuga ko utongeye kwemererwa gukina muri no tournoi, kandi unahabwa igihano cy'amezi 6